Vječita dilema kod nas koji samo nekoliko sadnica lubenica uzgajamo za vlastite potrebe je kada je ona zrela, jer u malim zasadima mi nemamo baš previše plodova, a ako uberemo zelenu lubenicu tu nema dozrijevanja i ona kada se rasječe samo ju možemo odložiti u komposter. Znači uvijek nastojimo pronaći potpuno zreo plod. Tu ima više načina koji su relativno pouzdani, odnosno prilično pouzdani. Prvi znak je da ova lijana treba biti potpuno suva, pošto ovdje na ovoj lubenici ona nije potpuno suva, ova lubenica sasvim sigurno nije zrela. Za razliku od prethodne, ova bi već mogla biti zrela, jer ova lijana je potpuno sasušena, a sada ćemo vidjeti i drugi znak. Ova lubenica bi trebala sa donje strane biti potpuno žuta. Sad ova je ležala na lozama pa se to ne može baš dobro vidjeti, međutim očito da ovdje ima žute boje. Treći način je kucanje u lubenicu. Ukoliko je ovo kucanje tupo, pulpa je unutra vrlo zgusnuta, lubenica nije potpuno zrela, ali ako odzvanja, pulpa je već razrijeđena i to bi mogao biti znak da je lubenica zrela. Znači ova lubenica bi stvarno mogla biti zrela. Imam ove tamne lubenice koje ipak imaju par dana kraću vegetaciju od ovih ostalih, odnosno prve stižu. Ovdje je isto tako ova kratka lijana potpuno suva i sada ćemo vidjeti, evo vidite, ona je potpuno žuta, znači na mjestima ova boja čak prelazi u narandžastu. Još ćemo je kucnuti, ne odzvanja nešto puno, međutim ja mislim da je ona zrela i nju ću ubrati. Kada kupujemo lubenicu kod prodavaca uvijek treba gledati ovu peteljku sa kojom je plod vezan za vrežu, jer ta peteljka uvijek treba biti svježa, znači da nije uvenula, da nije osušena, jer ako je peteljka sasušena ili uvenula, ta lubenica je poodavno ubrana. Ako je potpuno zrela, ona će i dalje dobro odzvajati, što znači da može biti čak i prezrela. A sada ću ovu lubenicu rasjeći da vidimo da li sam eventualno pogriješio. Ja se nadam da nisam i da je ona potpuno zrela. Evo je, vidi se da su sjemenke crne, pulpa crvena i sočna, što znači da je lubenica potpuno zrela. Znači ova tri znaka su na neki način dosta pouzdana da utvrdimo da li je neka lubenica zrela. Što se tiče ovog žutila donjeg dijela kore omotača od ploda, on je žut ukoliko je ona ležala na podlozi. Ako je kao jedna od prethodnih lubenica koje sam pokazao ležala na samim vrežama, na lozama, ne mora to, ona ne može požutjeti kao ova koja je bukvalno ležala na foliji.